Danas ćemo testirati Shield. Na Xiaomiju nije to bio slučaj. Sada ću pokrenuti neki drugi video sa Amazon Prime koji je u HD-u i upalit ćemo upscaling uporedbu. Znači sa desne strane je 4K obrađena slika koju je znači Nvidia sa svojim boxom prepravila i iz HD-a koji je na lijevoj strani pretvara ga u 4K. Nisam siguran koliko će to da se vidi na video na YouTube-u, ali zaista to je odlična stvar i slika je puno bolja, puno jasnija, puno čistija. Čak i na mome malom ekranu koji je samo 2K vidi se razlika, vjerovatno na 4K uređajima se to primijeti još puno više. Znači što se upscalinga tiče, to im je pun pogodak, odlična stvar. Sad zaključak. Igrice na Nvidii funkcionišu odlično. Amazon Prime, filmovi sa USB stika funkcionišu odlično. Upscaling radi super i pravi veoma dobru sliku. Znači što se tih stvari tiče pun pogodak. Sad kada se radi o IPTV-u, tu je bilo veliki problema da ubacim M3 u liste koje posjedujem. Sve aplikacije traže da se kupe, znači veoma loša stvar. Pretpostavljam da je razlog za to jer Nvidia ovdje ima pravu licencu sa Googleom i ne dopušta nikakve pirate, nikakve aplikacije koje nisu bezbjedne skroz. Iz istog razloga to je velika mana. Zašto kažem mana? Zato što ja kao prosječni korisnik želim da iskoristim maksimum iz svakog boksa, da radim sa njega šta želim. Da bi to uspio, znači ja želim da, na primjer, da instaliram u YouTube Vanced aplikaciju koja nema reklamu i to nije bilo moguće. Iz tog razloga jer me Nvidia veoma mnogo ograničava šta mogu da radim, šta mogu da instaliram, ja je brišem totalno i vraćamo boks nazad. Znači ovo nije humano šta sve zabranjuju